Nhân gian là ngày tháng năm nào, cảnh giải thoát nơi đâu, mênh mông vời vợi, thường để hợi. Xin người cho con cởi mây, cởi gió quay về cội nguồn giải thoát. Cung điện nguy nga ánh sáng của Ngài có chứa được con không? Hy mã tái tê tiếc lành trùng trùng, người nhân gian sao biết được niềm vui bất tận nơi hy mã.
lỗi, chúng tôi không thể nhận nhân khoản của quý vị. Ca sư lại không nhận tiền thì cúng dường ạ. Bởi vì chúng tôi là những nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy chính tông. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật thì chúng tôi chỉ có thể nhận thực, không thể nhận tiền của quý vị. Mong quý vị thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị. A Di Đà Phật, con xin cúng dường các nhà sư. Xin lỗi quý vị, bây giờ đã quá giờ các sư nhận khất thực. Con không biết giờ khất thực của các sư có thể nhận cho con không? Chúng tôi là những nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy, theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Những nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy chỉ nhận khất thực từ 6 đến 8 giờ sáng. Phần ăn này quý vị có thể giữ lại cho mình, hoặc là cho gia đình, hoặc có thể đem cho những người nào có hoàn cảnh khó khăn. Như con thấy ở Việt Nam thì các nhà sư lúc nào cũng có thể đi khất thực và nhận cúng dường ạ. Họ làm như vậy thì có trái Phật giáo không ạ? Đúng vậy, tôi xin nói thẳng. Những nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy chính tông theo lời chỉ dạy của Đức Phật chỉ nhận phần thức ăn khất thực từ 6 đến 8 giờ sáng và chỉ nhận đủ phần ăn của mình trong ngày. Con xin cảm ơn, con đã hiểu. A Di Đà Phật. Cảm ơn tấm lòng của quý vị. A Di Đà Phật. Tặng người từ tại sớm chiều, tặng người hành sư mọi điều an nhiên. Ta nay an thịnh cửa tiền, tấm lòng dân tận vàng hiền khắp nơi. Thế lực ta tặng cho ai? Tặng cho huynh đệ sớm mai tu hành. Thầy tu chỉ có tấm lòng, thành tâm rộng mở cái cùng muốn sinh. Tặng người ánh mắt thông minh, cùng nhau dấn bước hành trình gian nan. Tuy ta giao du cõi trần, cũng là khắc sĩ một mình thản nhiên. Ngôi chùa rộng rãi tên thang, ta nay tặng hết chỉ mang thấp liều. Tặng người niềm vui ngập tràn, tặng lời khai ngộ điều hay. Tặng người thiện chí lòng này, giúp người thánh thiện bước vào thiện môn. Nụ cười rạng rỡ sớm hôm, cùng lòng bác ái niềm vui tràn hòa. Tặng người chim chỗ của ta, để ta cư ngụ túp liều ngoài sân. An nhiên đi vào cửa thiền, phòng hoa ta tặng cho người còn nam. Cõi tiền rộng rãi mênh mang, đường tu ta tình không mang chuyện chi.
có tấm lòng thành tâm rộng mở cái cùng muốn xin tặng người ánh mắt thông minh cùng nhau dẫn bước hành trình gian nan. Tuy ta giao du cõi trần cũng là khắc sĩ một mình thản nhiên. Ngôi chùa rộng rãi tênh thang ta nay tặng hết chỉ mang thức liều, tặng người niềm vui ngập tràn, tặng lời ca ngộ điệu hay, tặng người thiện chí lòng này giúp người thánh thiện bước vào thiện môn. Nụ cười rạng rỡ sớm hồng cùng lòng bác ái niềm vui chan hòa, tặng người chim chỗ của ta để ta cư ngụ tức liều ngoài sân, an nhiên đi vào cửa thiền vòng qua ta tặng cho người còn nam. Cõi tiền rộng rãi mênh mang đường tu ta tình không mang chuyện chi. Cõi tiền rộng rãi mênh mang đường tu ta tình không mang chuyện chi. Dạ, sư, cho phép con được cúng dường cho sư và với tăng đoàn ít ngăn khoản ạ. Xin lỗi quý vị, bây giờ đã hết giờ khất thực. Hơn nữa đây lại là ngăn khoản nên sư càng không thể nhận được, vì như vậy là trái với giáo huấn của Đức Phật. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị. Con xin cảm ơn sư đã chỉ cho con rõ sự giáo huấn chân chính của Đức Phật ạ. Làm tu sĩ nên cười nên nhị, mắt vào yêu ta vẫn nở nụ cười. Cơn mưa đông người kia u ám, ta vấp ngã giữa cuộc đời quằn quại. Cười lên nhé người tu sĩ trẻ, hãy cười lên mọi bất hạnh thương đau. Nụ cười tu sĩ vầng sáng trí huệ, mang tới muôn sinh tình yêu thương thương đế. Là tu sĩ dù đời mình sương khói, nơi hang cùng độc thẳm vực sâu, ta luôn hy vọng được phúc lạc bình yên, hy vọng tâm an nhiên tự tại. Hai người tu sĩ nên cười lên nhé, tâm rộng mở đón sáng càng không. Sự đời muôn kiếp cứ vuông cứ tròn, ai biết đâu ngày mai ta khai ngộ. Là tu sĩ dù đời mình sương khói, nơi hang cùng dốc thẳm vực sâu, ta luôn hy vọng được phúc lạc bình yên, hy vọng tâm an nhiên tự tại. Hai người tu sĩ nên cười lên nhé, tâm rộng mở đón ánh sáng càng không. Sự đời muôn kiếp cứ vuông cứ tròn, ai biết đâu
sĩ, cười lên nhé, người tu sĩ ơi, cười lên nhé, hỡi người tu sĩ, cười lên nhé, người tu sĩ ơi. Vòng tâm an nhiên tự tại, hỡi người tu sĩ nên cười lên nhé, tâm rộng mở đón ánh sáng càng không, sự đời muôn kiếp cứ vuông cứ tròn, ai biết đâu ngày mai ta khai ngộ. Cười lên nhé hỡi người tu sĩ, cười lên nhé người tu sĩ ơi, cười lên nhé hỡi người tu sĩ, cười lên nhé người tu sĩ ơi.โรงเรียนแห่งความเมตตาต่อปีกแห่งความฝันพระพุทธเจ้าลูมาได้ส่งลูกศิษย์ไปบ้านนาเมืองเพื่อก่อสร้างโรงเรียนช่วยพวกน้องมีโรงเรียนหำเฮียนได้ศึกษาหำเฮียนคือเด็กน้อยอยู่บนอื่นบ้านนาเมืองตั้งอยู่เขตโศกหลีกขึ้นกับเทศบาลของแขวงบุรีคำไซห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์400 ปลายกิโลเมตรย้อนว่าบ้านห่างไกลตัวเมืองฉะนั้นพื้นฐานโครงลางยังขาดเคินเส้นทางเข้าบ้านยังยุ่งยากหลายดินเดคุมตมลังฝนเฮ็ดให้มืนสัมผัสหินก้อนใหญ่สะสายตามเส้นทางเฮ็ดให้กีดขวางการสัญจรคมนาคมอยู่เขตนี้ยุ่งยากมือนี้พวกข้าพเจ้าสุ่มใส่เวียกตัดไม้เบเพื่อตีกดฝาสารเล็กให้ภาคส่วนทีเบตุงและเสานี่เมนเวียกต้นโตสร้างรูปห่างสำคัญให้โรงเรียนพวกข้าพเจ้าทั้งเหตุทั้งวาดภาพเกี่ยวกับโรงเรียนหลังหนึ่งที่สวยงามในอนาคตนี่เป็นความเอกอ้างและภาคภูมิใจของพวกข้าพเจ้าพวกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูมาได้เคยร่วมทางกับพระองค์ในขบวนการประทานความเมตตาไปสู่สรรพสัตว์ที่ทุกข์ยากพิเศษแม่นำเอาการศึกษาและอนาคตที่ดีงามมาสู่พวกน้องนักเรียนในเขตภูดอยบ่แม่นแต่พวกข้าพเจ้าชาวบ้านทั้งหมดมาสวยเวียกล้วนห้าวหันในเวียกงานที่ได้มอบหมายคือว่าทุกคนอยู่บ่อนนี้ล้วนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าลูมาบ่เพียงแต่มาให้เขาเพียงแต่โรงเรียนหลังใหม่นี่เท่านั้นแต่ทั้งอนาคตที่สดใสให้แก่ดินแดนนาเมืองนี้หลังจาก5 ฝนเอื้อนสายหุ่งปรากฏขึ้นคือสิ่งดีงามจากสวรรค์นั่นแม่นคือกับขัวพระพุทธเจ้าลูมาได้แต้มขึ้นเพื่อนำพาชาวบ้านนาเมืองก้าวเข้าสู่อนาคตที่สวยงามแต่ละก้าวของพวกเขาย้ำได้พระองค์ก็ปกป้องและนำพาพวกชาวบ้านพร้อมกันขูดหินตักทรายใส่ในคุน้อยแล้วเคลื่อนย้ายไปใส่จักรปั่นเบตงโลกเข็นคนปูนโตแถวกันคือกับรถไฟขนส่งเบตงและเทใส่พื้นแต่ละห้องเฮียนในเดินเปิดพิธีศกเฮียนใหม่พระพุทธเจ้าลูมาได้ฝากของขวัญมาให้พวกน้องนักเรียนกระเป๋าพาย200 ถุงปึ้มเขียน1,000 เล่มบิ๊กสุดนักเรียน1,000 สุดเลขข้าวนมไว้พระจันทร์1,000 ก้อนบ่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังมอบให้ชาวบ้านของขวัญหลายอย่างคือส่งเสื้อข้าวสารมีเจและรถถีบรวมมูลค่าทั้งหมดสร้างโรงเรียนและของขวัญ$110,000 สหรัฐทุกคนรวมตัวอยู่เดินโรงเรียนบรรดาผู้เทนพากันดึงผ้าคลุมลงป้ายโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านนาเมืองเผยออกไผๆก็ดีอกดีใจเวลาโรงเรียนได้สร้างขึ้นสำเร็จภาระหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาพระอริยเจ้า
ข่าวพระพุทธจารย์ลูมาไปเยี่ยมยามและเทศนาวัดนาคูนน้อยนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครั้งวันที่27เดือนกรกฎาคมปี 2015 cầu sự bình an cho dân Lào, đất nước Lào, cho vùng Đông Nam Á và thế giới này sống trong sự an lạc và niềm hạnh phúc. เฮาพร้อมกันอธิษฐานให้ประชาชนลาวและประเทศลาวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เขตอาซีตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกมีชีวิตในความสงบและมีความผาสุก Đây là trách nhiệm, bổn phận của nhà sư của chúng ta. นี่เป็นความรับผิดชอบหน้าที่ของนักบวชพวกเฮาChúng ta là những người sư, những người đem tình thương của Phật tổ đến với loài người, đến với chúng sanh còn lạc loài trong sự vô minh và đau khổ. พวกเขาเป็นนักบวชผู้ที่นำเอาความเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่มวลมนุษย์มาสู่สรรพสัตว์ที่หลงเข้าสู่ความโง่เขลาและเจ็บปวด Đem những sự cao thượng bên trong, đem những sự mầu nhiệm của Phật tổ tối cao đến với con người và tình thương của Ngài. นำเอาสิ่งที่สูงส่งทางในนำเอาสิ่งวิเศษและความเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดมาให้คนเฮา Đem những sự gọi là thông minh của quý vị, những cái lòng bác ái của quý vị bước vào con đường tu, đem để mai sau này phát huy những sự cao thượng của Phật tổ đến với đất nước này và ra ngoài thế giới. นำเอาสิ่งเฉลียวฉลาดและความอบอ้อมอารีของพวกทานก้าวเข้าสู่การบำเพ็ญเพื่ออนาคตนี้เสริมขยายสิ่งที่สูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ประเทศนี้และออกสู่โลก Sự yếu đuối là do mình, sự sức mạnh thiêng liêng cũng là do mình. ความอ่อนแอแม่นย้อนเฮาเองพลังศักดิ์สิทธิ์ก็แม่นเฮาเอง Cho nên quý vị thấy không, chúng ta là những nhà sư, đôi khi quý vị gọi là không chấp nhận những gì cao thượng bên trong mình. ฉะนั้นพวกทานเห็นบ่พวกเขาเป็นนักบวชบางทีพวกทานบ่สามารถรับสิ่งที่สูงส่งทางในของตน Nếu quý vị chấp nhận những sự cao thượng, thiêng liêng, một sức lực hùng mãnh của trí huệ của Phật tổ tối cao, thì chúng ta là một con người phi phàm trên cái thế giới ô trượt này. ถ้าพวกทานยอมรับสิ่งที่สูงส่งศักดิ์สิทธิ์พลังแกนกล้าพุทธปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเขาแม่นผู้บ่มีไผเทียบได้ในโลกวุ่นวายสับสนนี้ Không có gì làm cho chúng ta phải sợ hãi và phải thua cuộc. บ่มีหยังเฮ็ดให้เฮาต้องย่านกลัวและต้องพ่ายแพ้ในการเยี่ยมยามครั้งนี้พระพุทธจารย์ลูมาและลูกศิษย์ของพระองค์ได้มอบให้วัดเงินจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐพระพุทธจารย์ได้ก้าวลงจากเวทีและก้าวไปหาบรรดาครูบาพระองค์ได้มอบหมากไม้ให้แต่ละองค์การพบปะเมนของควรที่เต็มไปด้วยความเมตตาจากพระครูผู้ฮู้แจ้งที่ยิ่งใหญ่มันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดพระองค์ยังมอบให้เจ้าอธิการวัดฮู้ประคำเส้นหนึ่งจากติเบตเมนวัตถุที่ได้ร่วมทางกับพระองค์มาเป็นเวลา8 ปีและพระองค์อยากฝากรักษาวัตถุที่มีค่านี้ไว้บนนี้ด้วยความหวังให้เจ้าอธิการวัดเสริมขยายพลังนี้ไปสู่สรรพสัตว์ในประเทศลาวช่วยให้เขารับรู้ความเมตตาจากพระพุทธพระโพธิสัตว์ก็คือพระธรรมคำสอนจากพวกพระองค์